ba ipaakantse go lebana le mmaba e bong COVID-19. Go le gantsi badiri ba ditirelo tsa tshoganyetso ke bona ba ntlha go goroga kwa mafelong a kotsi. Ke tiro e batlang maikemisetso le go dirwa ka manontlhotlho. Tsatsi la pele, I remember tsatsi la pele ha ne ke ya kholong, ke ne ke tshwile ke fofulelwa ke iputsa gona go tla etsala eng. Mare ka baka la hobane itse qeta mo bona ke mmea hantle mokutu wa kwa pele ka matsoa a thoa aka ya ba se ke nka e molemo le ka mokutu ya normal. Tiro ya badiri ba tshoganyetso e botlhokwa thata ya akaretsa go thusa mo dikotsing tsa tsela go ya go ditiro tse dingwe tsa tshoganyetso. Tseleng mo ga ba tshwane ba kganni, go na le ba e leng gore ba kganna hantle, go na le bao ba e leng gore ba kganna ka mokgwa ba ratang ka teng. Maybe ga ke tsebe mohlomong gore di-provinceng ga re kganne ka go tshwana kapa e ba sephethephethe se se ngata tseleng. Jwale ke mo e leng gore rona ke mo re kenang teng, jwale e leng gore mosebetsi o ba mongata. Go begilwe dikgetsi di feta 61,000 tsa mogare wa corona kwa Free State ka dintsho di feta 2,000. Porofense e katisitse badiri ba ditirelo tsa tshoganyetso ba feta 1,900 le ba ditirelo tsa forensiki. We trained the paramedics how to take care of the COVID-19 patients, and we also trained them how to take care of themselves so that they do not get infected while they help the patient. And they also make sure that as they go into the family, they also counsel the family as they take the sick person. Ntsi ntwa e masisi thata kgatlhanong le mogare wa corona. Badiri ba boitekanelo ba feta 3,700 kwa Free State ba tshwaetsegile. Ga jaana go setse go tlhokafetse ba le 44.